ndabasuje kandi bahaye ikaze kuri Biztime TV mwese mukurikira kandi mukunda ibiganiro byacu. Ikaze mu makuru ya siporo agezweho kuri uyu munsi. Ikipe ya Mukura Victory Sport yasinyishije umunyakameruni Bruno w'imyaka 21 ukina hagati, akaba yasinye amasezerano y'amezi 6 muri ikipe yambara umukara n'umuhondo. Ikipe ya APR FC nayo yananiwe kugera ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Mapinduzi Cup, yaje kuba itsindwa penalty enye kuri 2 n'ikipe ya Murandenge Football Club. Mu gihe kandi habura iminsi mike rwose igeze kuri 3 ngo irushanwa rikomeye muri Afrika rihuza ibihugu by'ibihanganye mu mupira w'amaguru kandi 2023 ritangire. Reka turebere hamwe ibigwi by'amakipe agiye kuba yakwitabira iri rushanwa. Mu itsinda A rigizwe n'amakipe y'ubukombe muri iri rushanwa arimo Nigeria, Cote d'Ivoire, Guinea Equatoriale ndetse na Guinea Bissau. Iri ni itsinda rizatangira gukina tariki ya 13 Mutarama 2024 kuko ariyo irimo ikipe y'igihugu yakiriye ariyo Cote d'Ivoire. Iki gihugu rero kikaba kigiye kwakira iri rushanwa ku nshuro ya kabiri kuva ryatangira gukinwa mu myaka 37 ishize. Cote d'Ivoire rero ni ikipe itari nto, dore ko hagendewe ku bigwi ndetse n'abanyabigwi ifite muri ruhago, nta gushidikanya ko izatanga akazi gakomeye kuzo zihanganye. Iyi rero ikaba ari ikipe ikomeye kugeza ubu kuko iri rushanwa imaze kuryegukana inshuro 2 muri enye yageze ku mukino wa nyuma. Ibikombe byombi yabitwaye yahuye na Ghana ku mukino wa nyuma. Kugeza ubu iyi kipe ku rutonde rusange rwa FIFA iri ku mwanya 49 mu gihe muri Afrika iri ku mwanya wa 8. Indi kipe iri mu itsinda A ni Guinea Bissau. Iyi rero ikaba ari ikipe idafite izina rinini muri rushanwa kuko yatangiye kuryitabira kuva mu mwaka 2017 ariko ikaba itarongera kuba yabura itike ryo kujyamo nubwo buri gihe iviramo mu matsinda. Ni ikipe kugeza ubu rero iri ku mwanya w'103 ku rutonde rwa FIFA ndetse no ku mwanya wa 21 ku rutonde rwa CAF. Nigeria nayo iri muri iri tsinda rya mbere, ni ikipe ikomeye muri iri tsinda kuko mu makipe yose biri kumwe ariyo yatwaye iri rushanwa inshuro nyinshi zigeze kuri 3 kuva ryatangira gukinwa. Iyi kipe imaze kugera ku mukino wa nyuma inshuro 7. Indi kipe rero ni Guinea Equatoriale. Iyi ikaba ari ikipe iri kuzamuka vuba mu mupira w'amaguru nyafrika, dore ko kuva muri 2012 imaze kujya mu gikombe cya Afrika inshuro 4. Si ukwitabira gusa kuko muri 2015 yakoze amateka yayo muri ruhago, igarukira ku mwanya wa 4 mu irushanwa ryegukanwe na Cote d'Ivoire biri mu itsinda rimwe. Itsinda rya kabiri rero naryo ririmo amakipe nka Ghana, Misiri, Mozambique ndetse na Cape Verde. Ikipe y'igihugu ya Misiri rero ni imwe mu makipe y'ubukombe ku mugabane wa Afrika, ahanini bitewe n'ibikombe 7 imaze kwegukana. Icya 7 yacyegukanye muri 2010 ari nabwo iheruka gutsinda iryo rushanwa. Kugeza maginga ya ntirongera kugikozaho imitwe y'intoki, dore ko muri 2017 ndetse na 2021 yatsindiwe ku mukino wayo wa nyuma. Indi kipe rero iri muri iri tsinda rya kabiri ni Ghana. Iyi nayo ikaba yaratwaye igikombe cya Afrika inshuro 4 ndetse igikombe cya nyuma ikaba yaragitwaye mu 1982. Mozambique nayo ni igihugu cya gatatu kiri muri iri tsinda nyuma y'imyaka 13 itarenga umutaru, ikaba imaze kwitabira igikombe cya Afrika inshuro 4. Iya kane muri iri tsinda rero ni Cape Verde, imaze kwitabira iri rushanwa inshuro 4, ikaba umwanya mwiza yagize mu irushanwa akaba ari ukugera muri kimwe cya 4 mu 2013. Itsinda rya gatatu naryo rigizwe n'amakipe akomeye kuri uyu mugabane arimo nka Senegal heruka kwegukana iki gikombe, harimo kandi Cameroon, Gambia ndetse na Guinea. Senegal rero ni igihugu gikomeye muri ruhago nyafrika, iyi kandi ikaba ari nayo kipe ifite igikombe cya 4 giheruka cyakinwe mu 2022. Cameroon nayo iri muri iri tsinda rya gatatu, ni ikipe yatwaye igikombe cya Afrika inshuro 5 ari nayo yagitwaye inshuro nyinshi muri iri tsinda, ikaba niya kabiri yagitwaye inshuro nyinshi nyuma ya Misiri igifite inshuro 7. Iyi kipe kandi ya Cameroon ikaba zifashisha bamwe mu banyezamu bakomeye nka Andre Onana wa Manchester United ndetse na Andre Frank wa Napoli. Guinea nayo ni ikipe ya gatatu iri muri iri tsinda rya gatatu, ikaba nayo ari ikipe imenyereye iri rushanwa kuko igiye kujya kurikira ku nshuro ya 14 ariko ikaba itarabasha kwegukana iri rushanwa nubwo yigeze kubigerageza mu 1976 ariko ikaza kuba yatsindwa ku mukino wayo wa nyuma n'ikipe ya Maroc. Gambia rero niyo kipe idafite amateka yambaye muri iri tsinda kuko ari ku nshuro yayo ya kabiri izaba yitabiriye iri rushanwa. Gambia rero niyo kipe idafite amateka hambaye muri iri tsinda kuko ari ku nshuro ya kabiri yitabiriye, harimo n'iheruka ya 2021 ariko ikaba nayo yarabashije kwandika amateka yo guhita igera muri kimwe cya 4. Itsinda rya 4 naryo rigizwe n'amakipe atoroshye arimo Algeria yatwaye igikombe cya Afrika muri 2019, hakaba harimo andi makipe nka Angola, Burkina Faso ndetse na Mauritania
Mauritania. Aya makipe yose azatangira guhatana tariki ya 15 na 16 Mutarama 2024 aho iri rushanwa rizabera muri Cote d'Ivoire. Algeria rero ikaba ari igihugu gikomeye muri ruhago nyafrika kuko imaze gukina iri rushanwa inshuro 20 ikaba imaze kwegukana igikombe inshuro ebyiri. Angola nayo ni igihugu gitungurana muri ruhago nyafrika kuko kimaze kwitabira iri rushanwa inshuro 8, ebyiri muri zo kikaba cyarageze muri kimwe cya kane. Muri 2008 yakuwemo na Misiri mu gihe muri 2010 yasezerewe na Ghana. Amateka akomeye yanditswe n'iyi kipe kandi muri kane yabaye ku mukino wayihuje na Mali mu 2010 mu rushanwa yari yakiriye. Itsindwa ibitego 4-0 byose iza kuba yabyishira mu minota 11 ya nyuma harimo n'inyongera. Burkina Faso nayo iri muri iri tsinda rya kane, si ikipe nshya mu gikombe cya Afrika kuko yatangiye kucyitabira mu 1978 ariko ikaba nta na rimwe iragitwara usibye muri 2013 ubwo yageraga ku mukino wa nyuma igatsindwa na Nigeria. Mauritania nayo iri muri iri tsinda rya kane, si ikipe nshya mu gikombe cya Afrika nubwo izo bizahangana nazo ariyo nto mu kwitabira iri rushanwa kuko ari ku nshuro ya gatatu igiye kurijyamo. Mauritania rero ikaba yaritabiriye bwa mbere irushanwa rya kani mu 2019. Kuva Mauritania rero yitabiriye bwa mbere iri rushanwa mu 2019 ntirongera kubura muri kani nubwo itagirenga umutaru buri gihe iviramo mu matsinda. Nuko rero mu Rwanda amakuru yifashe hanze rero icyo wamenya nuko umukinnyi Timo Werner yatijwe Tottenham mu gihe yitegura gukina na Manchester United mu cyumweru gitaha. Ndabashimiye mwese mwadukurikiye muri aya makuru uyu munsi ya sport. Ibiganiro bya Biztime TV byo nagahoraho nge wayabagezagaho ndi Grace Iratubona.